Itu malah pegawai sara di pensiun. Ko macam ga bersanji upo lang inay. Ya ko macam ni nak mak bersanji, macam to ni imang. Macam to ni mangaji, macam to ni mapidato, macam to ni mak basara. Ay, insyaallah. De na mo pokok na nasapa kita we. Wala riwari contoh ka dia nak, dia na pa ka nasapa teh. Ya ko makan ko mak darasay di ga jama-jaman na tawe ay kakak na jina jama-jamang. Pamasina barakat na mak darasay. Baka upo dangi narikong ka anak-anak ta iba baba ko guru Apa yuk kita makukewe lagi viral ibu bos sekalian. Ya, banyak sekali di Tito itu memberikan contoh gambaran. Ya, dia nagaga guru melo mursu nanae. Ya, dia tuh mengajar saja, lagi tidak sudah menghilangkan namanya rasa mendidik. Oke Pak, apa angkaro kejadian tentu di mana? Itu si koya, ya kongka anak ta baba biang ngajar bak ko guru Pada nangit na sengalena Pak wakili camat. Aja tak malam perlu ke polisi.